Okurikiye mukahumbira ko program NDYAMUSIIMANTA kandi ntwenda kusima mukama ahawizo bariya ebiro mushanje by'ukwezi kwa gatanu 2023 ndikira mirembe hamwe na brother Kenneth ntitwatara kimwe mpaka aharisha itano mutsime mbabazi ahabwa program eji ahabo kuba ebisho muri biri kuterwa mu program eji ekigambo ekirugambo mu program eji ningashengere yitugambo mu program eji ino kweri kutuhiso mugisha twabantu zahabana bizo kweterana na batahi bitu ningo bundogo wari makuzahira mizo kweterana na batahi be abasa kutunga umugisha arukushabira koza program age mukama numurungi ahawizoberi kandi erizoba ecuke kitwahikaheje shaha necwe ka chengiri yitizoberi ningashe kigambo cyitizoberi konkanto yenda kusima rahanga ahabumuhereza warahanga utwatayise rizoba abenji numanyaka shango muntu norebo police umutina otogeri yarahanga tariko bimanya konka erizoba twamukuretera kandi namanya mukama natinda rahanga kandi numukuru w'ekanisa ni pastor Kamusiime Thomas ubwo niwe yija kutuhereza ikigambo cya rahanga kandi superintendent apostle bitayine na church nibagita fellowship and healing center omuri Busoga region niwari kujebembera kandi bizima ayinengere mu njonga ecawe ni kushaba ngo basekurira hihi na TV yawe obasekurira ebigambo bironje byaturetera izoberi ebiruhanga yamutuma kubasa kugira ekiya sharing nitwerizo apostle nakushemera ninya nakira nyabo yebare no kwisha bari ni umunonga kunyakira kamukunda ahabo kujunwa amina echo nchonche mbikuba nitandukana cyo ahabo kubantu ti nabantu nkimwe ushanga ntumanye ngo tumujunure konkantisima mukama habo kurengwa akakujuna nawe mbabazi ndahabwe mbabazi ni kushaba ngo aposo bazore bo mukamera oyanjura bari kutureba bakumanye nabanyuma kuturahezo tutwara umushara awe bari munonga madam Kereya nko kuyayabagambire ni Kamusiime Thomas superintendent police amana poso nditume ndiyumuhereza wa ruhanga nko kuyayabagambire kandi seyindi kuridinga eri mu district ya Mayuge mu Busoga region ikintu eco kiteganisa abantu munonga ushanga umusirikare na burengiri nawe mbabazi konka ko kugarukana kano Bible washoma ikitabo cya Luka nyarurwa kashatu shorongo gwikumenena yokana kuyize na burengiri yo kujunwa the gospel of repentance omurya bahuriye ngira kahura yaba kwatakara abasirikare bambuza ngo nito tukore iki abasirikare and these people I believe nabo bakabajwe uniform kanya eciko masengere yeje kuba bahurire kabakwataho bahurira benda kwiyenduka bambuza duto tukore iki hinde bigambe byabagambire konkizobere ebizobere by'ibyo kuzagamba so nito ruhanga ntumanya nito ntujunwa nahabwe mbabazi so nyenda kwebaza ruhanga aho kundeta ha mu studio mu kugira ngo ngire kinagabantu n'abantu echo kubanza omurumo gwanje ndi community liaison officer oba omushuganisa wa police n'abantu ba burijo ate nanyizira hanje nza kuburengiri nimba nimanya ngo yaza penetrate nimba nimanya ya penetratinga HK umbantu ba burijo mbe n'abantu banje ba burijo abatugurokwe abamwe ntwije mu nako no mbyaro byanyu kwija kubashomesa omwe mba mutariyo mbe nimanya ngo TV zanyu zuruho abamwe nagamba nimwe nagamba ngo ndiyo ninyija so mutega amatuganya yabane mnonga aposo Kamusiime Thomas tuza kushaba ngo tutwara umushara then nabonye mataza ha kigambo cyitishizobere kare reka tushabe ruhanga wito murungi ntwenda kusima ahagwizoberi ntwenda kusima ahagwa TV West twenda kusima ahabwa abantu bawe twenda kusima ahwe ibintu byona ibyo kutukorera burijo no kushashura takushashura ntumanya ngo nahabwe mbabazi ayi mukama ruhanga wanje abantu babo baryokwe ejesha bariyo bahurira amwe bagambira bagenzi bangu ba recording message yitkuza kutunga mukama nishabo moyo rukwera bashikeho akwe bigambe bindi yo nyiza gamba biriyo mbiza kundagwamo nebigambo byo moyo tebekana semyo yabo ehurure kigambo cya ruhanga ecyetegereze ayo moyo wa mukama reke kigambo cyawe cya ruhanga iki ikiriyo nziza kundagwamo
kikomutuma y'abantu kandi kibahindure kandi kibakorege kibombeke cyombeke n'ihanga ryitu cyombeke n'ekanisa ninkwebaza mukama byona nimbikugaruza akuba nyotine kundi nishabebe byona mbikumanya nkunsha buri jo mpurira ahabwa izina rya Yesu Kristo tunatugamita amina amina yabare mnonga noza kutwara kimwe aha kigambo cyitisherizo ekigambo cyitisherizoba omutwe gwaco guri foundation bacheta batu omusinge ato musinge ogwe ntuza gushanga injiri yite yeri izoba ntuza kugishanga omuzaburi 11 orunyerere rwa kashatu 11 orunyerere rwa kashatu negambe eti that if the foundations are destroyed what can the righteous do ngwe msinge yabe siskire yabe henda gurukire abikirire bakore ki nimanya ngo aho ryokwe oshikirire ekigambe kereka kibe cyawe iwe biriyembe gendo mission obirebuta buri kintu cyona ruhanga naza kuhanga enseji akagihangira amusinge atogo musinge guyagihangireho tumazire gurgaho no murumo gwanje no murumo gwiwe ngu itwa bakirire abetegerize kigambo cya ruhanga abetegerize ngiri yeye tugarese enseji aha musinge guri ya ruhango gwiyagihangireho ntarugamba what should the righteous do kokshoma biburi nimsa kokshoma biburi washanga kigambo foundation nchitwara Hebrews chapter 3 chapter 6 from verse 1 and 2 aho not kushanga foundations of faith so buri kanisa yona eryamusinge gwa Kristo esheme kweyo merire aha musinge ogwe obano basa kutushomegayo obana yitushomeyo konkantu ina mutushomeyo tuwetegereze akuba nkoko nabagamba ngo community liaison officer nyenda ku balancinga ebyo moyo na nebyite bya burijo kugira ngo twenda twagarika musinge twatamburira hamwe so Hebrews chapter 6 from verse 1 ayitukushanga foundation of faith negambe eti therefore leaving the discussions of the elementary principles of Christ let us go to perfection not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. The doctrine of baptism is also foundation ekanisa yona eryamusinge gwa Kristo ezesheme kwana yemerera. The doctrine of baptism, laying on of hands, resurrection of the dead, eternal judgment. Abaruganda mukama wita simu ejo abaheburayo nkoko naheza kubashoma chapter 6 from verse 1 and 2 koko gishoma wagetegereza ne kugambira ngo toshemere kuzi okagaruko kandi ko muitaka ito twena barokokere ari umusinge gutwagireho ubwo musinge ogwe no musinge gwa Yesu Kristo waheza kubera diverted okaheza gurugaho noza kuba nko muntu ohereze koze myenda ecina mizi okagenda okajyana ko mwitaka ne Bible negamba ngo abantu nkabo bari inkembwa kuheza kurya ekatanaka neko simple empunu kutanaka echeza kutanaka ebitana kibyaye kagarika kamera ekikumanyisa kurgizo beryo rutwaza musinge gwa Kristo tukatandika ejana of no return I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Or taro waru tuatari chawaru kana abishemwe taro waru kurebe nyuma. Taro garuka kurebe nyuma. Ekikumanyisa ntuza kugenda okusya ayiturigira omunsomo. Ekirungi taro kugenda wenga. Noreba ntiya bagambira ngo no murubana umutambura oba murarira bo mizi oba murira bo murunda bo nimu ekikumanyisa
foundation amusinjo kwa ruhanga toru gutambura ho wenka wara wagutambura ho wenka bano manyangu waza kutomera echo shimeye kumanya ngo ruhanga no moyo Yesu no moyo stane no moyo no muntu no moyo omumyoyo jesatu ruhanga stane omuntu omoyo omuntu nwari wiki ruhango kutwekera Yesu akabanza yareba ogo wajibandize mu Adam na Awa enseji yabaremo deno bwire bwije bwakikaje ati enseji yanje geshemerega egara kamusinje gwayo nuko kuturetera Yesu ko twiza twataho mu Yesu ncoro kureba Yesu nagamba ati mubero murinye nanye mbero murimwe Yohana 15 nyererwa kashatu namanyangu iwe takureba Madam Kere naheza kunyiza iwe ukunsasira none ndimbabazi kandi imbabazi zurgo muri Yesu Yohana 17 Bible negera ngo Musa akahebwa amateka Yesu yahebwa imbabazi grace and truth echikumanyisa ntwenda ngo twetobe ko mu Yesu omunso turinka baganda banje aba traffic omuntu yabatikira kabindo motoka taxi yaje kabindo yashimye ko ne tikabanje 14 na conductor and driver bakabikuna mukaga of course yareba ngo yatekamo abantu 8 naza kuronde kimotoka cyamanda naza kuronde kimotoka cyarutoje owa traffic kwaratero go cyamanda ugogo watisekera kabindo narabe agency gitugine ngo bwira buce bishemu nduza kwete tobe ko mu Yesu emyaka ingayi Bible negera ngo emyaka yo muntu nemyaka nshanja bagiye no mu myaka 9 baberamo abamani kandi ete myaka ejo neyo kubona nena ku so eje myaka yo ineje kinki nyine ati nase myaka 50 nshime kwetobe ko mu Yesu shime kwetobe ko mu Yesu research abantu benje bakunsango mu office abari yo myaka program 10 nawe kari ya 5 obushwere buremere ako bariho this tendency kuba no mbwirobwe abahatachiro kweguya no nagaruka shama zinga no bakontereso there is no longer accountability but God foundation y'obushwere tushemere kugaruka foundation obushwere bashwe nkuru bitu banyakwe nkuru bitu batashomere how did they manage marriage obushwere bakamanaging bata abishemwe ninyenda kugambira those actually zimwe orujungu turukora mu maka orujungu orwe ndimbagambira kambatunge mu akagaraka orujungu orwe turukukora nanka na maka we need to go back banyakwenkuru bakamanaginga bata so buri kimwe cyona kine foundation zacu ebintu byone bishobere nani purananka braza Kenneth Kurga radio kuri yariyo na shomeso batambura na Yesu dena ihunga rikabatera makuye nashatu n'itano ihunga ryabatera bija bayomba babanza bayeta emizimu yobo yarema bayeta bisha bayeta kikube notantiro bagambire ngo mwegesa atokureba turiyo ntwaho mwegesa kuyaragiye kuya tontomera kuya chomero muyaga Bible negira ngo there was calmness Yesu go tuturanka otkuza kubanza kutagira ncoro kureba omuntu no foundation zo bushwere bw'abanyankore buri muco weno wabira banashwere bakaba muhinduzo mukeka foundation ngo muki ecyagere cya mushobera yatakaje ku kitoro wishenkuru agamajuga shime kubagariho ki ngakumururo ashabire byarema reka yazo wishenkazi konkata kakubokona police akakuzokona mukoti akakuzokona divorce yes ruhangani cyaterireho ncate yatereho za kotezo ako bakareba abantu barga a foundation of marriage abana tubakine musinje nahura nakani muri yo mugamba abana baza kuza TV baza kugira bata abana twenda kubagarre kuri abana tukabagarra yo mukora nco kureba nyo community policing yindi gukora engagement ati nyompi ndwire ngire ku engaging abantu towards work ekikumanyisa buri kintu cyona kukisobwire cyena kuze mukindwa
kuware okukibenchi kitambura kyatendeka kutukora nankani meetings chairman organize people izoba nyenda kujetushoma abantu tari amateka gubatakumanya no muntu orukuza kwibana n'amangondo baza kumukwata orukuza kukoreka n'amangondo baza kukwata ekikumanisa ebyo mbachana ko what makes them ekikubaretera bakore ebyo byona niki they are redundant twabiyaho redundance abantu tukaba mobilizing tukabengeginga tubagarizamo nanka no gukora abinentoke bakagaruka bakazikora abantu bakarisa enjoki abantu bakatunga ikoko nyine program mpango konka ntandikire na sub county ya Kaberebe ndikugire kwenda kugera ebera pilot project abantu tugareke kuri yo mukora itabamo kutarakozira umuntu no yihindiro nanka no twijo no genda no tuguza no yugura kakito no sashura school fees abamwe so family abantu tubarigire kuri ebintu mbakora bargana kana foundation 2 Peter chapter 2 verse 6 to 7 to your foundation nagamba that therefore it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore you who believe is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a cornerstone of stumbling and a rock of offense. Ntwenda Yesu yizire yabe ibare ryahanshonda eryaba abombeki eri banyomere okunyomba ekitete cy'umunyako rubagayire bakaritwara kertine mugasho enjese bayombekereza gwa completely. Marriages have broken down because they have not been raised on the foundation of this cornerstone. Koko jenda wareba Matthew chapter 7 verse 17 ya nariyo nagamba okombe kahanju aharwazi ejiyona nagamba nto musurusuru yes agamba nti omusurusuru akagenda yakwata nanka nenju yajombeka mushe owabiraye n'amagezi yayombeka enju yeye aharwazi urukiri obwire kugwizire muhurira nanka amatabo gatwire nanka nabantu Rwanda abantu bafire tubentureba nanka no side za Kisorokwe abantu why buri kintu cyona cyakitombekerwe kintu umusinjo kunywire ihangere tushime kurigaza umusinjo kunywire kuri yabene ritandikwa moto ya Uganda for God and my country. Ekikumanyisa buri kintu cyone kisemere kubantirema kishime kwantu kigarze uwarame. What is the position of God about this? We lay our future in thy hand. Uganda was surrendered ekakwata yahebwa yo omisho ga ruhango mikono ya ruhango. So twaheza kurga foundation amusingi ogunywire ogwa Kristo omusingi ogunywezibwe ogwa ruhanga buri kintu cyona kiza kushishikara. So ninyenda kugambira niwe kirire ninyo kirire n'abashikiriye niwe kirire kurigire kigambo cyaranga kiwahurira ejensu nzagarika tujombeke egarike etambure ejensu nzagarika tujombeke eshohoza abantu. If you hear president ayemerire yagira tebi nyoti kubyenda reka bivokwe owanjaha omusinge gw'abanyayuganda abunku those ones I'm leading ito musinge gwituguru guti atogwe no mukuru wihanga buri yomwe opposition yone yaruho yaba or family or in the family no yukura family yaba noki oshemere garka omusinge gwitu kaguru eje musinge yabere mbi ntubasa kugireka konka musinge yabere mirunje itwarigireho ntushime enjuzi tukazombe kaje abana bakanywezebwaje
You need to understand one thing. A family is the basic unity, is the first unity of a society. Family age. Wareba a family ya producing abantu babi. Abantu batanywerire aha musinge gwa ruhanga. Obe no manyango birarga munaka no muyihanga tubikwisha kubaje. We need to go back. A message is not for born again. A message ne yitu twena kabanya Uganda. Tushemere kwebuza what went wrong cyasiskire nenge. Tushemere kugira conferences. Abantu ari bakubasa kushitama kuza hamwe bakahanura bakagamba what went wrong. Twaheza kuchumanya late kagarikayo. It's not late. It is me and you. Akuma oburi jon tuvugana nanka nabantu bakwijo mu office. Ncho office zite kizaterigweho okubayamba. Ncho cyandeta hizo mukasheshaka kugira cyo nagamba niwe ngutushemereye kugarika amusinge gwo bwa ruhanga abantu bahinduke. Mbe nindeba ngo bakugira ngushana ngwenjaga bagenakire wakirebero bacurire. What do you think is going to happen? Ninja mukareba recently as was it Constitutional Court, Supreme Court, High Court ya Kenya yargire kagira ngo echechi okay twabikiriza baba buza what will be in their memorandum articles of association. Echechi ugambe echechi bakwenda kutekaho ebigenderwa byambaza kubamba kwa njangu amateka gi enjagebire ryenjageriye ate chikumanyisa waza kushanga nanka omutawuno bariyomba fumwe echikumanyisa enjaga kwerebire ryenjaga abantu bagwirira rozitambura nanka n'omutawuno oshanga baba byami batirenjaga bona basiskire abana banywirenjaga zira bagurize nanka nebibanza baguza kibasindika abana ko mu university abahike banywenjaga byasiskara mbena ati bagira ngo enjaga tiyacho ngwiteka ryenjaga buri yo kwenda kugeresa gerese. What do you think is going to happen? Ninyowe niwe buri yo matandikiro we yekuma bana bawe nanye nkuma banje tororije kunywenjaga ejo okurese enjaye enjaye sisirera abantu bagwiriraro abantu bahambira abakazi ata nabana bitu babojo badabaza kubakwate chikumashati nabakazi tubaza kujinywa cheri. What do you think is going to happen? There is something that is not right. Sheme kugarikari yeche right kureba ngu amakagitu gatamburaje ebyaro bitu byatamburaje district zisto zatamburaje zaba zitatambwireje ekikumanyisa ihanga turi kwija kutamburaje na nitwa kuba bari bakori abebembezi ntuje kushanga obuzibu abebembezi niba bari yiguru mbiza kushanga abashanga obuzibu oshemeye kucumanya ngo buri yomwe no mwebembezi okwiyaho buri yomwe akaherezubwa obwebembezi kurigirira ruhango kuyampimire hakwa Bible nejangu taro obwebembezi obutarga ruhango mbwene hati yikora abo ine family uri nyeneka otakubasa kwereba nko mwebembezi otakubasa kureba ngo oshemeye kuhindura abana bako kweza kushohora wagenzere waza ka center no mwana no bareba mushaba nanka nekitabo kwareba mushabaki no kwinga tarona kwinga tarona kukoreki atokabo mushija ukabanyeneka. What do you think is going to happen? So we need to go back and do what went wrong. Then Uganda yitu ebe mu businge makigitu gawo mu businge ekanisa ebe mu businge. Bible na jangu what should the righteous do? Righteous tukabe tugamenti bashime kwa religious leaders. Abebembezi b'amadini bagenzi banje turge tugire bitwajumerera turge tugire bitwashabira ebintu emwe nibyiza nke by'umwoyo ebitakwetaga kuza kurwana namani kuza kutera amabare kuza kukoraki emwe nibitekwa nibyenda nanka no kushabirwa twaheza kubishabira then umunsi yo mwoyo byaheza kutukabikarigayo abantu batandika kumanya mazima kora abo ryoko shimye kucumanya muhino wakushabire imbabazi ezo zikakugwaho nanyo wanshabire imbabazi ezo zikangwaho nanye nkicereza Yesu Kristo nkomorokoje w'amagara ganje omwaka gwe 2028 kandi ku rugobwe mperize ruhanga obunagambire ntokusya okufa nko kuturwa twakanza kwa kandi Bible negera ngo aba bafero mu Yesu Kristo
bahumura kandi bagenda bahumura nabo so nyo tinkwiza kufa niyo manya niyo kore wa muitirize to kwiza kufa akwa Bible iyo kanisha 18 Bible negira ngo aba bataramwikirize umusango kamara kari kubasinga so ni nyenda ngo niyobe umuryabo abo barashe hariya bagire ngo ahubwo ntumanya then ba marayika bakutwara mu kifuba cya Aburahamu hariya kutegereza so abishemwe nyenda kubasima agukumpuririza nyenda kubasima no kuri ekigambo cya ruhangeki ntushimeye kugaruka aha musinje nagambira ngo niyo kirire nanye nyekirire no wishemwe kirego na wakirire na noriya na wakirire na mama wakirire ekikomanyisa twaheza kugaruka mu kiriye cyo bwa ruhanga stane kiyatwihiremu Bible negere ngo mukubanza abantu bakabatarwara urutoke nanka ne Eden buri kimwe cyone kikakiro umuntu agenda ry'ikiyayenda enyamishwezo no buyabensure yije yamutekamo akaruha kahoho aka perfume ko muyiguru konka kutwahereze nanka no kushisha stane yije yatera perfume yeye ebizu byone ni byija buri kimwe cyone ni kija so ntwena ngutugarike kuri ya tugarura umukishane cyeki yatwangiremu then iguru garike ruteka ka perfume then bamareka bari bategereze amen yabare mnonga apostle Kamusiime twenda kusima mukama ngo watambura nitwa mucweka cenjereji kandi yeri yenzero nonje mnonga eri kutugariza mu amasiko amakagitu abana bitu okutebekana abashija bitu okutebekana abacara bitu okutebekana no kwikiriza Yesu akabona ujunu w'amagara gawe waheza kumwikiriza ebyasigara byona nibiterera no mwana we tari kunywa jayi umushija tari kunywa jayi bije yibikirize ngo buri umwanya uko kuyayenda konka twabantu manyarahanga twabantu manyamukama akatugirira imbabazi tutkubasa kuja kubyikiriza umukaya we teberabemo umbana bawe teberabemo ikitinisa cyarahanga kizaguma kiri umukayawe ikitinisa cyarahanga kizaguma kiri umbana bawe niyo wenkano je ikitinisa cyarahanga ebe byona mureke tuberekere rahanga Matayo ne kigamba jengwe bikuremere byona bimusindikira gume nabyo ubwo mugugo go kurura gukoremerire gumuhereze ubundo mwana we yatanishire no kunyenjayi ubundi narara na hamuhanda konko go mugugo gumuhereze we nabimanya namanyo ko arabikorabyemu ecawe cumurekere ahasigara osime mbabazi noza kuri no mwana injayi yagirgaho kandi ekayawe yatebekana program ni NDYAMUSIIMANTA twasimarahanga ahabwa apostle Kamusiime ubundi abantu mwana mutekateka ngwenzireji kandi yo yakubeta konka no muntu warahanga ntsimba rahanga kamujuna nangwa tujya kubasa kuba twagaruka twa mutayisa utwerezo bujurizi bwawe utugambira ko wajunurwe na nejo life utakajunurwe ukaba no birebota kandi nako wajunurwe hatu noreba mukama kwinata ahabo kubahine abo kugariza mwamani arahaba takajunurwe bari kujya mu nyoni njunwa kuronda ki konka bareba nka aposo no junwa nabone basime mbabazi obagariza mwamani obo wirota kajunurwe kandi ukora bihebyo mwene ko wabirekere hato ryota cyo naksimera hanga obundo ine obujurizo bwo kwenda kusharenga nitwe aha program ya NDYAMUSIIMANTA ubundo ryokwe niwe tokajunurwe konkantu basa kubantu kwija kuyamba ko wakubasa kuba no yenda kutobjurizo bwawe urishogariza mw'abantu amani we tukire oronde Kenneth ningoronde Claire bizimant kutayisa kurunji no tugambiro tugariza mw'amani ugariza muna no muntu ogwataka arwaye huira masiko program ni NDYAMUSIIMANTA oyine Claire mirebe hamwe na brother Kenneth nitubatwara kimwe paka aharisha 5 ecabo gumanitwe utakarga